Madigemenle ötkendiler mi? Nepmenle ötkendiler tomine Madigemen. Aşo keçke kılın oturat edik. Men endi şu tamak odoyumda kıl ben keçke düşükte. Şonto asa gelen kızım meme dedi. Bunday elder düydü kılıp atat. Uruş bolup okşoyt dagı deyip de. Ana koyundoy debe debeli şonto otursa gelen bir malda ana saltınçıgınday bolup oturdu keyin ele anan da erkin ele otursa anan daң dep katты gün çıkıp ketти. Al endi okat kılgan edim. Şonu salıştırdım me kıldık. Keyin dan 3 jolu öttü katты daڭıldatıp ketти da. Şondan endi kim derimiz de alınan kaçtık. Keti olsa koydu, kızım cığıldı. Ok deyiptir de, şu bana bayağın ot deyiptir. Balдар başka komşularımız menen ketти, biz özümüz başka bir ömene kettik. Şondan marınga barıp, ana sar geldik. Keçki minemet uşul jerge düşkende biz uşul Agorottun mana komşumduk bolat, özü jok Banисede eken. Mını жерге түшүп, поскольку неме болгондо мына жерде биздин коңшулар жөнөп жаткан убагы болгондо, ошол жерде ошо коңшумдун кызыга бутуга осколка тиет, анан бир жогорку коңшунун мына ушу жамбашыга тийип ранен алат. Булар ошого карабай качат буларчы. Качат, мен ондо мына үй меникиде дарбаза экөө. Мен ошол жерде дарбаза жабып атат. Мына блоктор менен тосуп калганда жакшы го мына блокторчу. Анан столбалардын проводаларын полный үзөт. О, неменин воротаны көрдүңбү? Темирди воротаны кирип, коңшумдун айнектерин сындырып салат. О, мына ушуларды алсаңар болот. Мына полный 7-8 өрүктү полный майдалайт. Мынаны кара. Biz ona birlerde geldik de, ikilerde kelse, ne karasa beterme bol balamaydı menekte, şunda dedi aldı. Bir ihtiyar mı kısa bu bana oktiyende şkaturka oktiyip, yakın ve narcak ötüp ettirdi. Ağzı nargı üdiye sirtinde kirsanza, o pardalarına kara, pardalarına oktiyip nargı şkaturka boğan jerge kirip etiptir.